हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। तो फ्रेंड्स मुझे मासर मास जाके अटक रही ऋतुस्राव केमी ठीक हे ता सहित आपण मैंने अल्प कम खर्च केमी गैस टी व्यवहार कर गैस टी केमी सरबनी से विषय में गोटे भिड आनी। जदि आपण भिडियो भल लगा तो फ्रेंड्स मो चैनल को गोटे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करदे। तो फ्रेंड्स चलते भिडियो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स आप प्रथम दृष्टि है आपण मैंने मासरू मास जाके आपंकर वर्ष वर्ष धरी पीरियड होनी तो यह खाइला माने 6 घंटा भीतर आप पीरियड आसी था। तो कौन से आमको कौन सामान दरकार ना गोटे ग्लास खंडे आम पा नवा पानी से छोट छोट गोटे चामच खंडे ये डालचीनी नहीं ये 5 ରୁ 6टी खंडे ये लवंग नब यह आप भल भाव फुटे ने डालचीनी और लवंग मिसिले ना पूरा बॉडी को गरम करते बॉडी को गरम हवा फल 6 घंटा भितर ऋतुस्राव हो जाए यह पीले कौन साइड इफेक्ट देखे न था। बस ये टिके लवंग आ डालचीनी स्मेलटा आसी था पानी टेस्ट मीठा मीठा लगी था। तो फ्रेंड्स आप यूज करने यूज कलापर देखिए आपंकर केते पुराणा होना कहीं ऋतुस्राव बहुत सहज होता है पेट दरज हो न था। तो फ्रेंड्स कौन करेंगे ना से डालचीनी और लवंग को जो ग्लास पानी देके फुटे ने पानी कलर टी आस्ते आस्ते चेंज हो फास्ट हलदिया कलर देखा पिंक और रेड मिश्रण जो कलर सृष्टि है से कलर देखा जाए। तो कौन करेंगे ना से ग्लास टाँग पानी फुटी फुटिकी आप अर्ध ग्लास पानी है जाके अपेक्षा करेंगे। अर्ध ग्लास पानी है सेकेंड मेथड करवा। तो अर्ध ग्लास जाके भल भाव आप फुटे ने। फ्रेंड्स जब आप एमती पी न पारे से गोटे चामच खंडे महू मिसई ने तो आराम से इजिली पी हो जाए कौन बैड स्मेल न थाए। तो यहाँ छाणी ने कौन करेंगे ना ये पानीटा को समान 2 भाग करने या 2 भाग कर सारापर अधा पानी को एवं पी ने आधा पानी को 2 ରୁ 3 घंटा पर पीबे और अपेक्षा करेंगे। जदि आपणकर यही 2 थर पीले ना पुणी आ गोटे थर आपरी भाव में करके पी ने देखिए आप 6 ରୁ 7 घंटा भितर आराम से इजिली पीरियड हो जाए। बस मझे मझे 2 ରୁ 3 घंटा गैप रखिकी आप पी ने। तो फ्रेंड्स चलते सेकेंड टिप्स देखी नवा। तो फ्रेंड्स ताला गुड़िक व्यवहार कले से ठीक थाए कि आम रखी था तो से जंक लगी था भितर जहाँ तालाटे पड़ न था से टाइट होता है। टाइट होला फल जब आम प्रेसर पकाइबा तो चाबिटी भितर थी मुड़ी होता है जहाँफल से बाहर को बाहर न था। तो फ्रेंड्स यही सिंपल प्रोसेसटा करनी देखिए आपण ताला ठीक हो। तो कौन करेंगे ना गैस लगे प्रथम तालाटा को गरम करने। तो फ्रेंड्स आपण मैंने गरम करने भितर लगी जंक गुड़ाक पूरा सॉफ्ट हो सॉफ्ट होगा ऑयल देदेले ना से पूरा ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स से आमको ये ताला गरम करते गरम कले से भितर थी से जंक गुड़ाक पूरा गरम होगी से पूरा सॉफ्ट हो जाए। जो आप नड़िया तेल हो कि जदि आपण पाखे नड़िया तेल और माटी तेल किरोसिन बोली कहती सी थी ना 2टा को मिक्स करके यूज करेंगे देखिए बहुत फायदा दे और बहुत जल्दी मैला और अपरिष्कार जगह गुड़ी से सफा करते। तो फ्रेंड्स यही भाव में तेल पकईने गरम थी समय आप तेल पकड़े तेल पकई सारा तले एपट सेपट करने जहाँ तेलटी सब जगह लगी रहा ठंडा हाँपाई छाड़देवी चाबिटी तालाटी को ठंडा हाँपाई छाड़देवे। ठंडा है आप चाबी बुले देखिए। तो देखो फ्रेंड्स मुझे बुले आपको देखा केमी लकटी पड़ जाए। तो से आपको खोलिकी देखा। तो देखु खोलिकी देखा आप कौन करेंगे ना चाबिटा को एपट सेपट बुलेदेवे जहाँफल जंग जो लगी ना से तेल और जंग मिसिकी से जगह से ठीक हो जाए ये होता है ये भाव में एपट सेपट करने। तो चलते थर्ड टिप्स स्टार्ट करना। तो फ्रेंड्स आपण मैंने नुआ नुआ जिनस आने भाव से स्टिकर लगी थाए और जब एमती स्टिकर टी नर्माली आम छड़ी ना से अठाटा चारिया लगी था असना असना देखा था। कौन करेंगे सिंपल पितल जिनस हो कि स्टील जिनस हो बस टिके गरम करने गरम करदेला देखिए से जो स्टिकर गुड़ा थाए ना आराम से इजिली आपन टेकु टेकु से बाहरी पड़ो। तो फिर देखो पूरा तार अठा गुड़ाक से जगार रही समय पूरा छाड़ी जाए जहाँफल आम ये जगह असना देखा देते आप भाव में जेकोसी भी नुआ सामान गुड़िक स्टिकर थाए ना ताकि यूज करेंगे बस प्लास्टिक जिन को छाड़ी देखो के आराम से इजिली सफा हो जाए। तो यही सब प्रोसेस आप स्टील जिनस को सफा करनी। तो फ्रेंड्स चलतु
ଥାର୍ଟି ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 30 ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭାବରେ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣରରେ ନା ଫାଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଡ଼ିଥାଏ ବା ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ସହିତ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜାଳ ଠିକ୍ସେ ପାଏନି ତ ରୋଷେଇ ଠିକ୍ସେ ହୁଏନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଉଡ଼ିକି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି ଯାହାକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ସଫା କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତା'ର ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ବେଶୀ ପାୱାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି 650 ପାୱାରର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନେଇଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟାରି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏହାକୁ ଆଉ କେହି ଖାଉଥିଲେ ସେ ଥିଲା ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିନେଲି। ତ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଡେଟ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଡେଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ନେବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେବେ। ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ନେବେ। ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିନେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବୁଡ଼େଇକି ଏଥିପାଇଁ ରଖିଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନା, ସେ କଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେକୌଣସି ବି ମଇଳା ଥାଉ ଏ ସଫା କରିନେବ। ଆମେ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଲି ହେରିକା କଲେ ଉତୁରି ସେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତ ତାହା ଶୁଖିକି ସେ ପୁରା ତା ମୁହଁକୁ ଜାମ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯଥାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଯାକେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ଟି 1 ମାସ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ଟି 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉଛି ନା, ସେଇ ବ୍ରସ୍ରେ ସଫା କରିନେବେ। ସେହି ବ୍ରସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ସଫା କରିବେ। ବ୍ରସ୍ ଏଥିପାଇଁ ସଫା କରିବା କି ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରର ସେ କଡ଼ା ବାଟ ଦେଇକି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ସଫା ହୋଇଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିନେଇଛି। ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଣ୍ଣରରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣରର ଏ କଳା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼େଇବାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଏ କଳା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଛଡ଼େଇବେ ଏବଂ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲା ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କେମିତି କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଛିବେ କି ସେ କଣା ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ହାଲକାରେ ପୋଛି ନେଇ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣରଟି ପୁରା କେମିତି ସବୁ କଣା ଗୁଡ଼ାକ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖି ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାର ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଥାଏ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଥାଏ, ଦେଖିବେ ସେଇ କେତେ ସଫା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟେ ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏହାକୁ ଛଡ଼ିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳାଟା ସରିଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରିଯାଇଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଳା ଆପଣ ତା କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ସେ ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ତେଲ ଚିପଚିପା ଅଂଶ ଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତେଲ ମିଶିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମସେ ଇଜିଲି ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସଫା କରିନେବେ। ଏହା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ଚାବିଟା ନୁହଁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଲା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହାତ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇକି ଆଉ ଆଦୌ ବୁଲି ନଥାଏ ଏପଟ ସେପଟ ଏଇ ମଇଳା ଜମିବା ଯୋଗୁଁ। ତ ଏହି ମଇଳାକୁ ସଫା କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ଚାବିଟି ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବୁଲିବା କଥା ସେମିତି ବୁଲିଯିବ। ଏହାକୁ ସଫା କରିନେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏହାକୁ ଭିତର ବାହାର ସଫା କରିସାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି। ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ତେଲ ପକାଇ ନେବେ। ତେଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯିବ ବା ଇଏ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାବିଟି ଆରାମସେ କାମ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା